İlip B. Hazırkı zaman Uyghur tilda cəmi 32 hərf bar bulub, ular tövəndikcə: A, Ə, B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, R, F, K, K, G, M, L, M, N, E, O, U, Ö, Ü, V, E, I, Y. Uyghur tildeki so'zliq tovush harflari 8 bo'lib, ular tuvandikcha: A, A, E, I, O, U, Ö, Ü. Uyghur tildeki özlük tovush harflari 24 bo'lib, ular tuvandikcha: B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, R, F, K, K, G, M, L, M, N, E, V, Y.